future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This Anguvusele mbukeli kulohlelo elikhulu Eswatini Telidlelantfongeni kanti ke lokuvusela kongwe lapha umntulwa ngudumane nguMagman Mahlalela sibongo losuka khona ehlangothini lokuxhumana kanye nekuthengisa khona kaDlelantfongeni. Siyavusela ke mbukeli kulohlelo elikhulu ke Eswatini Telidlelantfongeni. Sinaye lapha ke umlangeni, ngiyacela ngosina nawe uvusele kumbukeli ehlelweni. Sekubongelele mlaleli. Siyabonga mtekelo ngudumane lapha lesikanye naye lapha elihleleni nguye Siphelele Dlamini naye lokhona ehlangotheni letekuxhumana kaDlelantfongeni. Mbukeli ke njengoba singena ehlelweni mhlambe ngisaqala ngekhalalisa lapha njengoba sibonile lapha kuleli vile liphelile lapha bekunemsebenzi omhle kakhulu lokwendiwe ngiyo inkampani lapha lebuke bosomabhizinisi ke labancane lapha ke isetho ke mbukeli lapho khona nedlantfongeni ke lifaka isandla khona ekutheni ke lo msebenzi onake uchubeke mbukeli. Sibonile nje lapha bosomabhizinisi ke labancane ke mbukeli baphumela abanye njengoba beqonyeliswa lapha wonke lo kungenele lo mncintiswano lona thina isichawa nembala ke kuyabonakala ukuthi ke uphumelele umsebenzi ke lona ke mbukeli sijabulela kakhulu ke Sidlantfongeni njengoba sathi nje Sidlantfongeni phela ukuthi baqashi labakhona ke eveni ngiwo kakhulu labo laba stakeholders eDlantfongeni ngoba ngaphandle kwabo labaqashi laba labakhona bengeke ukhanze ukuthi sekudikhwadi 70 leti bese ke setiyabanjelwa leDlantfongeni ngawo ke kuze ukuthi kuchubeke neDlantfongeni lithuthuke vele siyakhuthaza lokuthi akavulwe emabhizinisi Eswatini anze kude ukuthi emaswati atawukhona ukuthi acasheke casha kwamaswati ke mbukeli kuyawusho kona kuthuthwa kweDlantfongeni ngoba bayobe sekisibafaka khona isikhwameni seDlantfongeni nabo ke babe naso isikhwama sabo sekuthi mangabe sekwentekile nako sekufika sigaba sekuthi emathulo akasavumi ukuthi bangavukela abaye emsebenzini ngenxa yobudzala bakhona ukuthi baphile ke ngalo ke Dlantfongeni. Kepha ke mbukeli lapha ke namhla sitawukhulumisa ke indzaba nje kafishane lekhona lapha nje oba ke kunaye lapha ke umlangeni ke unelibandla lakhe lanalo lapha kaDlantfongeni lebe lisolo ke liceceshwa ke mbukeli kulesigaba lesi esibita ukuthi ke internship program babuya ke emanyuvesi lahlukahlukene ke lapha ke evena seSwatini nangale ke ngaphandle kwetilwandle ke mbukeli lapho khona sibone khona ukuthi nembala ke bawufakile ke umfutho bawafaka emandla ke ekutheni nabo bafunze. Kepha ke njengoba sathi ukuthi khamba lesigaba ke ufule ukuthi mhlambe sekufika lapho khona bese siyaphela khona le internship ke mbukeli labatiko laba interna konje bayathi usimangabe uya interna kuvame la manyuvesi la khona phaya eSwatini kuswe kutaba lapha bebo 3 months. Kepha ke asesive lapha ke kumlangeni njengoba ke nanaye ke abe incenga laba khona ukuthi ingabe vele kusukela wafika ke ngosi kuze kube nesikhathi samanje ingabe ukhanze kunjani ema experiences akho mhlambe lengwahlephlela nembukeli kanye nanawo mhlambe nanglo umfunzi lafise naye ukuthi ke atika abantu ukuthi awungabe vele lapha Dlantfongeni laba labafunza ubafunza yini. Ngiphinza ngibonge ngudumane kumbukele ekhaya njengoba sikashida umntukulu wangudumane lapha Lidlelantfongeni lisende ihlelo lihle kakhulu ukuthi njengebafunzi side nathi sitokhona ukuthi siceceshwe sitokhona ukuthi sitilolonge leto dingo lebe sitifunza masemaklasini kuze sitobona ukuthi engabe lokule ngikukhethele ngufunzile lapha emvazi kusebenta njani mase ngikusebenzisa ngephandle mase ngikusebenzisa enzaweni yekusebenta njengoba vedele umuntu wangudumane bengasingene ngedvana gofa besidlanzanya besiceshe sibe ngu11 singema interns lapha kaDlelantfongeni labanye bebakhona ngale lapho sithuka HR ukhona labo lababukele isebendi labanye baphenze babe khona ka compliance njengoba sine department efika sibo compliance bebuke donati baqashwe ukuthi engabe balandzela kahle nehlelo lokubhadalela isebendi tabo kanye nalabanye baphenze babe khona bo reconciliation konke nabo finance department kanye nabo properties. So besicishe sifakiwe
besifakiwe tonke leti nzawana noma ema-departments la khona lapha kaLidlelantfongeni. Mbukeli lesi besikhathi esihle kakhulu bekusikhathi esihle kakhulu kithi cishe sonke ngoba siyakhona phela hlana nathi sibudane ukuthi kuhamba kanjani ngasesayidini la kakho kuhamba kanjani ngakuwe cishe sonke masihlangene bezivakalisa injabulo lenkulu ngani ngobe lokubalekena kakhulu mbukeli ukuthi kuto tonke leti ngone lebesifakwe kuto noma lama departments ebesifakwe kuwo lokumqoka kakhulu ukuthi besi utfola sonke lo msebenzi besicishe kuqinisekwa ngaso sonke isikhathi ukuthi kude imsebenzi mhlawumbe lokhanza ukuthi sesivaleleke ngephandle ku mhlawumbe kubuwe ukuthi njengoba uli intern kusasante ngantenga ukuthi ungathatha imisebenzi lethide noma uthenjwe ngemisebenzi lethide cishe ngiyo kodumane imphele bengathi ibe igugu kakhulu kimjoba ngisakhona khona lapha kaDlelantfongeni ukuthi kutsho yonke le misebenzi lelo sikhuluma ngayo lebe ikhona ikakhulu kade mhlawumbe nasengibukile nje nami lapha ka departments yaka marketing cishe yonke bengikhona lifuele ukuthi ngihambe ngekulo ngiyakhumbula nje wekucala lesinye isikhathi kusithi angihambe ngelapha eRedwayne bekuqala ngqa futhi bowungase mhlawumbe wadi ukuthi kukhona ngaphambili lapho bengengakhuluma khona kodwa lokwethenjwa mbukeli lokwethenjwa ukuthi hamba uyokhuluma ngale mfoleni ahamba ngwethemba ngubekela pha le platform kube ligugu kakhulu kithi kuphizwe nje ngale program lena lesikuyo manje lelihlelo le TV nako leti yetetimfo leto lengingadibala ngithi kwethenjwa mhlawumbe kunikedwe naleminye imisebenzi lobo ungayilinzeli mhlambe futhi nje ngoba ngishido bengase ibhekekale ukuthi intenga noma ilukhuni ukuthi ungase uyinikede umflesisi le intern ungeda ke kuloko kuloko nje ngicatha kusho manje ngaba kukhuthatha nabo bonke labanye baqashi abakhona lapho ngephandle ukuthi sethembeni ngale misebenzi siniketeni leli thuba noma intern atokwendela nifo letinhle kakhulu. Kunjalo ke mbukeli kanzi ke ungikhumbuta ke magama ke lawasho umfana enkosi longokhela ke lokungeke umconzisi oma abamukela magama lawasho ngithembisa wakhumbula Nkosi wathi kumcoka emsebentini attitude wabala nje attitude wathi imcoka ke attitude ngoba ke le attitude nanayo ke ngiyo leta kwenda ukuthi bakwethembe labanye ke mangabe utawuta ne-attitude ukuthi hawu mina ngichamka mina emvasi mina yini angishila kona lo gogo lona noma lemsebenzi abanye ukhansi babayita ngabogogo ke lapho ke mbukeli uyakhanza ke sothi ivala emathuba lathi ke pale attitude mangabe une-attitude le kahle uyakhanza ke ukuthi kunengo uyakufunza emsebenzi utakusita ngisho noma sohambile lokho lokufunzile ukuthi nawe wadi usichane embala kunemgodla womphako ke ngotholile akafiki nje ukuthi mhlambe ngifikile kugcwalisa ukuthi hawo nami ngintenile kepha ke kukhona lo lengutfolile yangisita ngisachubeka ke nelohambo lwami lwe career yami. Nkosi asesikuve lapha ke njengoba ufunzile lapha ngiyiphi nje mhlambe iproduct dawukhethwa ngoye Nkosi ongafuna ukuthi uchaze kumbukeli lapha ukumchaze ngayo sibone ukuthi cha nembala so yi expert kuleti ndzaba teDlelantfongeni. Nguniki mbukeli kodwa-ke njengoba sashe noNgudumane angikhethele nje ngidubukele singabe ngikhuluma ngani. Mbukeli ngifike ngayithanda kakhulu i-product njengoba ngiphinze ngibe involved kuma-graphics nama-stakeholder education lokungilapho sihamba khona soqoqa nebisebenzi kanye nebaqashi sibafunzise ngeLidlelantfongeni noma ngale manye ema-products la khona eLidlelantfongenini. Lebe ngifike ngayithanda lebe ngithanda nekhuluma nangayo nakakhulu ngilena lesithi i-supplementary contribution noma ema-voluntary contributions futhi ema-supplementary contributions akhuthatha wena mbukeli njengelunga leDlelantfongeni kwekuthi ukwende umgomo wakho ukuthi ungalinzi noma ubekele kuphela lena lesithi inyokwemthetho lokulinzelwe ukuthi uyifake emalini yakho yeDlelantfongeni kodwa uyingede leyo mali sikukhuthatha mlaleli mbukeli kwekuthi uyingede leyo mali yakho loyifaka ngani ngobe ekugcineni lena masoyilanza imali yakho yeDlelantfongeni uyilanza sayimali enhle kakhulu lokho sicinisekiso lesingakhohlwe ukuthi lapha sikhuluma ngeinterest lesiphinde sithi i-compound interest so mangabe utotendela nomgomo lona wekuthi esikhundleni salo 350 kuphela nabe ngi350 lothathwako noma lobanjulwa yena eZidlelantfongeni esikhundleni sa 350 kuphela mina ngiyakhetha ukuthi asengithathe nana ngi200 wepizza ngimfake ngale naye ahamba ungakhela angikhuliselele iDlelantfongeni noma sikhoma sami seDlelantfongeni so ngaba ngileyo ke ngudumane lengathi ngithanze kakhulu ngijabule ukukhuluma nangayo kanye nokuyipromote kudodoke inhlangothi tekuxhumana. Asomchace ke umbukeli ke lapha Nkosi ngoba le supplement lokhuluma ngayo ke lapha sesayini ke amagama eSwati ke embukeli lapha angazi lapha kutemeli ngoba abanye sibamana lapha uyasitemela lapha umlangeni vele ngoba abe lapha university kawuba ngathi umlangeni vele cha ukuthi kufundwa singisodvwana ke lapha
azosicacana amagama eSwati inkosi uphinze futhi ke umlaleli umcacisele kahle ukuthi kuloko lokuhlukile kulawo magama eSwati utawachaza kuhluke ngani kulokunye kunaloko lokunye inkosi. Okay, sibonge mbukeli masikhuluma nge-supplementary contribution ngalokuqonzile sisuke sikhuluma nganakuye siswati lesithi pheqeledi yingungu noma ama-savings engungu yona mangayichaza kafishanyana ithi ungaya ku-HR wakho ufike ukuthi mhlawumbe kulo 5% lomthathako emholweni wami ngithi ngizalongithathela lenye mhlawumbe lengetulu asengithi mhlawumbe leyo 100 rand bengibekise ngaphambili nga-200 rand uyayithatha nayo leyo mali leyo ke iyahamba through i-payslip yakho noma i-deductwa ku-payslip yakho nayo njalo ngenyanga iye towards Telidlelantfongeni and then kuphinze ngesimlaleli kuphinze kube nalesiphindze sibite ngokuthi sizumbulu i-capital lump sum sizumbulu naso umlaleli siyakuvumela ukuthi lenye ilanga udoso uthuke waba nemali mhlawumbe le minimum noma lobuncane bayo lokungaba u1000 lothuke waba nayo mhlawumbe uthole leyo bonus noma ukhonile kusebenza ngalokwengetiwe uthola imali ma overtime ungayithatha naleyo mali na uyitise kuDlelantfongeni nayo utoyibeka kodwa leyo imali lesingalinzeli ukuthi mhlawumbe utaboyifaka njalo njalo ngenteke utoba nayo nyalo kule nyanga lena ngento angeke uphinze ube nayo ngento uphinze ube nayo lo mnyaka lodako nayo imali esikhuthatha ukuthi ungayifaka towards Telidlelantfongeni noma ungayifaka esikhwameni sakho Telidlelantfongeni ukukhulisa leso sikhwama Telidlelantfongeni. Inkosi sesitawu yayikhefini nje labanye labangangawe njoba ke sine njoba mbukeli sesinako sesecatha ke sesiyaguga lapha ke emlangeni labangangawe ke inkosi banaso lo moya ukuthi uyathi angeke ngidingedele lapha ke imali ngoba uguga ngubukele ekhashane ukuthi hawu yangisasikhathi asengi enjoy nje impilo kwanyalo ngingabe selongicabangela ukuthi kufuna ngibeka lapha bongungu noma bosizumbulu lokho mhlambe kuyangithula futhi mhlambe ngiyabe sengifine kufa abasho kanjalo labanye ungathini kubani labasha siba mhlabasha muva cishe eliningi lefu ngiyenza masihlangene kanye nawo phinze sikhuluma nako lenkunothi sile ngathi ukuthi sesinayo ingcomvo yekuthanza emabhizinisi lokho info lenhle leyo ke le deserve lesingathi ifanele kubonga futhi lefuna lokukhuthadwa wonke umflo omusha so nangabe ungumflo omusha tinhlelo etinjengaleti noma lilungiselele njengaleli Telidlelantfongeni ukuthi nawe ungakhona ukufakela imali yakho kuye ngokuthi nyalo siyavuma simo mhlambe ngayingeta mhlambe ngayinciphisa kanje ngalena yezumbulu ethi na ungayifaka kanye phinze ngivumbo yena ngalenye ilanga phinze ngiyifake mhlambe futhi ngakhona ukuyifaka kulungiselele lehle kakhulu lo mlaleli longalisebenzisa nawe nje mhlambe njengasomabhizinisi ukuthi utibekelele lena mali lena ngani ngobe kunetimo leti ngalinzeleki singabuki kuphela egugeni lokuhle ngaleti mali leti lesikhuluma ngato letifaka voluntarily lokungilengungu kanye nale sizumbulu ukuthi kutofika simo lapho ngiyenteka mhlambe nyalo uyasebenza kutofika simo lapho ngiyenteka khona ungasasebenzi mhlambe uphelele umsebenzi wakho lokuhle ke ngaleti mali leti lengikhuluma ngato ukuthi ungayita kaDlelantfongeni Telidlelantfongeni nehito letofike likubonelele lapho ngani ngekuthi Telidlelantfongeni lenelungiselelo leyo ukuthi le mali lena ungakhona ukuthi utoqela kuyiclaima noma utocela kuyikhokha ukuze itokhona ukulekelela lesikhathi lesesimatima so ukuthi wena ude umsebenzi uze uphinze ukhona iqashwa nasembili. Tonke tizaba lakhuluma ngato ke emlangeni ke mbukeli tiyatholakala lapha ke website yethu kuyo i-order i-King's Order in Council number 23974 elesiphlane ukuthi ke i-ENPF order mlaleli ungafikela lapha ukuthi ufunze lo mthetho ukuthi ngabe vele uthini lo mthetho usidena nawe ke utawati abantu ke phenya lasese ekhefini masibuya sikhuluma tizaba Imbube Marathon.
Phezulu ngamukele ke mbukeli kulohlelo elikhulu ke Eswatini soloke lapha kuhlelesena lapha ke umuntu wankudumane unaye lapha umlangeni kepha ngathi umlangeni umuntu wabani vele Nkosi. Awukwazi ukumbeka liphathi kaNgudumane babukeli asakiphe vule egcineni kendeka nje umuntu uvela ukuthi inkananana khohle awuthatha usungumntulu wabani akatati ke lapha ke kumcwazi utati ke kuthi imvelaphi singemaswati kulawati kuthi vele kahle kahle uchamuka khona ke ngupha uchamuka khona isitokwati kuthi cha nembala ke mangathi ke hamba wakhomba nabo gogo omkhulu lapha ukhona ke mbukeli kuthi ubakhomba uthanda nawo ke mine lengivela khona kepha ke mbukeli nje obasisho lapha ke sitangena ke njalo enzabeni nyalo embube Imbube Marathon ke mbukeli inzaba ke lena lesevele siyikhulumele kakhulu nje obasibonile nje lapha ke umbane Nkosi lapha ke lonkokhela umcondzisi walodlandlongeni alonja ke le Imbube yalonyaka ke mbukeli kwatise kusekube nesikhathi lesiminyaka lemithathu ke solo ke ingekho ke Imbube Marathon ngenxa ke yesimo lebesikhona ke evena semhlabeni jikelele isimo ke lesi COVID lebe ihlasele ke mbukeli kepha ke lo mnyaka lona ke siyabuya ibuya ngemandla ke mbukeli njoba ke silibonike lapha nelibhanga lelikhulu lapha ke Standard Bank Eswatini mbukeli sifake imali lengasho ukuthi lapha ke ngetulu kwa 300,000 350,000 kahle kahle sponsorship ke mbukela ndiyethi inkampani letinenge mbukeli letifakile ke imali lapha kubambisana ke nalodlandlongeni ekutheni le Imbube Marathon ke ayibonakala ke nayo ke emhlabeni jikelele njoba sishito kuthi ke sayi-certified ke mbukeli lapha ke inhlangano ke lebukeke tegijima ke emhlabeni jikelele ke mbukeli siyatiwa ke World Athletics lapha ke mbukeli ukuthi cha nembala ke naseswatini ke sekunembuwe marathon le bayatikwa akusasho nje sogijimela kulichaza lapha mawufikile sogijimela kusiyaba iqualify ke mbukeli lokho ukuthi ke lapha ke kuyafika nembala ke iminyaka lona ke tingijimile timatima kabi kabi ke mbukeli uma ngabe uliswati nje sengaba kuona ukuthi sikhuthate kusi sicala nyalo utivocavoce vele ujime lapha kubonakala ukuthi limasela liyacina kude kuthi ke uma sekufika lapha ke lesigaba lesi sekugijima kwale marathon lesitakusho sisinini ke mbukeli sikhanze kusithile longe kahle ke sogcinile ke mbukeli ngoba icompetition iyawube ke isetulu kakhulu njengoba siva ukuthi kuyawufika ingijimi ke lechamala amanye emave ke mbukeli lethi ma professionals nanato leti level ukuthi tawusebena lapha ke event eSwatini asikafisi ukuthi imali ke yalapha ke eSwatini ke mbukeli bese siyahamba ke iphume lapha event sifise ukuthi shengasi ke le Imbube lena ingawinwa ke ngiwo ke mhlambe ke lapha ke mbukeli eMaswati kubonakala ukuthi nembala nemjika wakangwane ke uyaphakama ke uya eTulu sakhuluma ke ngayo Imbube Marathon ke mbukeli siyawukela lapha ke sichaze ke nenzaba ke imklomelo evikini lelitawu epha namhla ke sitawuke si introduce kahle njengoba seyikhona ke si introduce kahle bese ke bangaze ba lapha ke tingijimi tijake imali icala ngoba ngithi ufuna sicale sitibuke kahle ukuthi ingabe vele ngena kanjani lapha kule Imbube Marathon kutawukahamba kanjani futhi njoba ke sesitsho ukuthi seyiveleke seyikhona ke mbukeli mhlambe ke lesangicala ngako singasho ke mbukeli ukuthi lapha ke kubhalisa sekuveleke kuvuliwe ke live lonke jikelele ke mbukeli unoma ngabe ukuphi ke event mangabe ufuna kubhalisa songahamba ulivakashile idlandlongeni leli office la khona lidutane nawe noma abe nguphi lokhona khona ke mbukeli uye nje lapha lidutane nema office la khona edlandlongeni ufike uyobhalisa ke lapho ke mbukeli kungenela ke yona ke Imbube Marathon lapho ke asicizele ke mbukeli ukuthi ke usabhalisa ke tikhona naleti indlela letikhona akusho ukuthi kufuna ukuthi mhlambe uye lapha ke ema office ke edlandlongeni kuphela ungaphinze futhi ubhalisa lapha ke kuyo lapha ke ngcono mshina lapha ke mbukeli ku www.imbubemarathon.com mawufika leli khasi lelo ke mbukeli lapho ke uyawufika lapho ubone ukuthi ikhona indlela ukuthi ke ungakhona ukuthi ubhalise ke lapho ke mbukeli ukhona ukuthi ke uyingenele ke Imbube Marathon lo mcwa ke mbukeli naku ke lekufuna ukuthi ke eMaswati ke akwadi ukuthi ke uma ubhalisa ke mbukeli kunemali efuna ukuthi ke lapha ke ibhadalwe ke kuze ukuthi ukhone ukuthi uyingenele ke imarathon lapha ke sike seva naleli tiko leli noma leli bandla lebuwete egijima lapha eSwatini ekutheni vele ke wonke la ongena Imbube Marathon ke kulomnyaka lona ke kuyawutsala ukuthi abe nale certificate lesi segijima ke mbukeli certificate segijima tingijima ke tiyasathi ukuthi siba kanjani
Kepha ke Dlamini ke lento leti ngijimi umsebenzi wabalula kakhulu ekutheni adingabe solo mhlambe ethi ufuna certificate lana lena lokusho ukuthi ke kule mali yale kubhalisa nje Imbube Marathon seyivele ke ifakiwe nale mali lena ilena yekugijimela noma le certificate kuthi nana ube nazo certificate sekugijimela Imbube Marathon. Kulapho lokukhanza kwethe phambi kwele ukuthi bona bathi thina sesinato certificate kudena nginga lapho leli bandla lelibuke le competition lena noma ke lo msebenzi lona kusithwe ke mbukeli noma ngabe unaso certificate kuyafuna so ibhadale imali mhlambe ke yona i-refund so ngabe soyithola emva kwesikhathi uma ngabe se ubuveta lobufakazi bekuthi mina nginaso le certificate lesi sekugijima. Asambe ke mbukeli sinato tigaba ke lapha ke letikhona ke letine kude lokushinjana lo mnyaka lona ke mbukeli lokushinje nje kusay certified le Imbube Marathon nasevini ltawo masifika mbukeli sakuchaza le route i-route sayichaza nasevini ltawo jo sesi emvini ltawo sichaza i-route siphinde futhi sichaze ke imali ukuthi kuyawinwa ke malini. Lapha ke mbukeli tikhona tigaba ke dineke tigaba leti khona siyacala ke lena mhlambe yamahala ikhona nje obasathi ukuthi Imbube Marathon uma icalwa ayisungula ke lapha ke ingonyama ke mbukeli yayibuke vele ukuthi akuyami lapha kulomsebenzi wedlandlongeni ngoba umsebenzi wedlandlongeni ingozi ukuthi ubuke impilo debantu labadzala ukuthi uma ngabe sofike esigabeni sebuzala emaswati akangahlupheki kepha ke akabe nedlandlongeni abe nayo imali ukuthi uma ngabe kutha sinkwa isithenge sinkwa maye kutha shukela imthenge shukela nawo umsebenzi wedlandlongeni kusi emaswati ayingababi lempilo esigabeni sebuzala. Kepha ke ukukhanzeke lapha ukuthi ke njoba sikhuluma ngebuzala ke lapha ukhanze ukuthi njoba umlanga nje akhona nyalo mbona nyalo kususa se fresh nyalo uma sekufika isigaba sebuzala ke mbukela ukhanze ukuthi ke lapha ke sekubhlungu likhalo awusakhona ukudlala idlandlongeni lakho kahle engase kubhlungu lukhalo imvo lobonga khona ukuthi uyilaphe ke mbukeli nyalo sasemncane ekutheni encourage le spirit Eswatini sekuthi astivokavoce sithi train nje imtimba yethu ukuthi kusima sekufika noma ngabe sesibadzala isigabeni sebuzala leso sigaba leso sifika sikhanza ukuthi sigcinile ke mbukeli nasempilweni siphilile sikhona nalokusilana emadlandlongeni sidle kahle ke mbukeli kungabe ukuthi mhlambe siyaphila emithini ukuthi wena sekubhlungu ini sekubhlungu kuphi imvo lebisangakhanga ukuthi mhlambe siyende nyalo sisasebasha sicale nyalo nje lomkhuba loyo yathi ke Imbube Marathon mayicala ke mbukeli bebancane ke ngosi mhlambe no award ebabancane ingosi bantu uma uhamba emgwaqweni lobo bakhanza bativocavoca ekseni nanzambama bebancane uma uqala nje usuka le emuva lama esacala Imbube Marathon bebancane lapha eSwatini kepha ke yathi mayifika Imbube Marathon baqala emaswati ke nabo labanye babacaba bane attitude babathi labantu balesi ba gijima emgwaqweni ngabe sibatishaya ini ke bona bathatha bo excuse me Tifotebelungu basitibelu yabona kanzi ke mbukeli cha akusiyothe tifotebelungu lethi kusi mhlambe lo mnye basi ke lona ngase ufuna kubona ke lapha emgwaqweni akusho ukuthi ufuna kubona lo mvulo ke mbukeli uyatinakekela ekutheni hey uyathi impilo yatsinga kusi nje uhle uthi ushala lapha kuma 12 so la nyuka ke izinga ke ngosi ngeBuye Marathon la nyuka leli zinga labantu labetha kanje leSwatini inyalo nje basikhuluma lo mnyaka lona nje wa 2023 sebanenge kakhulu ngisho nasemadolobheni lonke kwacabange ke mbukeli ebomankayani ubakhanza abantu ngisho ukuthi ebomankayani bativocavoca lapha emgwaqweni losho si imvo lenhle ke mbukeli asifisile ukuthi nabo bonke ngisho nasemakhaya ukubona nje emakhaya ukuthi sinebantu ke lapha avuke nje umuntu ekseni ashaya leyo roadwork before emsebenzini ashaya leyo roadwork ativocavoca bese ke siyageza uyahamba emsebenzini siyakhosela ke lokho mbukeli ukuthi akwendeke lapha ke kule tigaba ke njengoba ngisho sidine tigaba sikwasigaba lesamahala 3.3 kilometers yabo gogo nabomkhulu nalabo ke labakho phila netimoto ekhubateka lena ke mbukeli ke imahala yalabantu lapho sike sabanenge ke lapha ke bantu labangaphasi kwa 60 weminyaka masisigogo namkhulu sikhuluma ngemuntu lona 60 weminyaka ya etulu mabe ungaphasi kwalo 60 weminyaka ke mbukeli awuyingenele 3.3 sike sabanembuto ke lapha
noma ke ngasiko embutho labanye ke sebafuna kungenela i3.3 kilometers kanti phela abakakhobateki futhi akusibo bogogo nabomkhulu asisho mbukelo ukuthi cha noma ngabe vele ufisile ukuthi uyingenele ungakafeti gabaleti angeke ukhona ukuthi uyingenele i3.3 kilometers yalabantu abasibabalako bogogo nabomkhulu nalaba ke labaphila netimoto ekhubateka imahala kepha ke nanapho siyacela ukuthi bana batsala ababhalise Nkosi yami ngoba labanye ke sekugwaye kwandika lo myaka sebafika lapha bathi nami nginkoko namkhulu nami ngitogijimela Imbube Marathon but mawusi yabuke lapha ke mbukeli abakabhalisi manje ke Julius sovela ngicosha lapha ke mbukeli siyavele ke ngibambe ke singayichaza kahle vele intako sisicezele khona ke mbula angicise nje nyalo ngisilapha ke bese kuba 10 kilometers yona ke kuzoyingenele ke mbukeli 160 emalangeni naso ubhatala 160 emalangeni kube ne 21.1 kilometers lena ke ngile half marathon ngembukeli lapho uyawubhatala 185 emalangeni bese ke sekuba nalena le main one ke lambukeli awule kuthi lasibukeli lapha labanye ke sike sibona lapha bakhangisa ke buve babo lapha labanye bachanga ngaleningizimu Africa nakuphi bavunulile mabagijima lapha bantu batimisele ke mbukeli bavula abanye bagijima lapha ngoba lapha phamjika wabo lapha livela kwamagijima mabanyuka malagwane lapha ke kumadima nomnyaka lona 42 kilometers ke kuzoyingenele siyanyuka malagwane space boy 215 emalangeni kuphela ke mbukeli siyacela sibhalisana ke mbukeli siyakusho si njoba sivulile isikhala lesi siyawuvula nini naseshowini siyayeshowini ke mbukeli nakho lapho uyofika ubhalise kepha sitawuvala isigaba singavalwa ukuthi le second phase siyawubhatala imali extra ke lapho sicela sikushesha ubhalisa lesigaba sekucala kungafiki le second phase ungakabhalisi ngoba lapho siyawubhatala imali engendekile asenginenda umlangeni angaze ke mbukela siyemahlalela wakhuluma ingoma Imbube Marathon kangaka Nkosi Imbube Marathon sesiyivala hlelo lapha ke kutsata Nkosi eMaswati sifuna kwabona lapha marathon athi vocava lapha gijima kuneliswati futhi naka ubukela angakhuthatheke inyano lokusakakhulumile ngayo umuntu kulwangodumane angathi mbukele ukuthi ngabe sengisiphi isikhuthatho losidingako asambe mbukele isothi igcinisa uvuti ilungiselela kusesengimanje malanga sesekukhona nangabe kune gym futane hambe ejimini ngoba ijim ngazidzinga kangakanani nje umgwaqo nje uwodvana uyakwendela lemvu ukuyinto bhalisa sihlangane khona kuMbube Marathon sengomateki embukela senginemateki nyalo nje njoba ke le marathon ngiyogijima mhla ka 1 October ke mbukeli nyalo ucala ukuthi ulungisele imali eliteki nyalo ungabika ngeliviki noma ngenyanga kubona kona sitawubeka kanjani ube neliteki licacako lapha ke mbukeli lengeke usagijima lapha silagwabuka lapha silahlaza ebantwini lapha inca ukuthi leliteki vele awakade ilungiseleli so uyabona mase kudzaba kweliteki lapha sefuna ushaya ngenyawo cela ke mbukela sasilungiselele sikhuluma kahle evening tako nami ngofisele ke balokuhle inhlo itanzelako #basalakho usale kahle for your future, for your life.